Od vune ovaca sa Stare planine, uz pomoć male aletke tupice i vrednih ruku tkalja, prkoseći vremenu i modernim tehnologijama, i danas se izrađuju pirotski ćilimi. Pored bogatih šara i ornamenata, simbol grada Pirota u sebi čuva i istoriju, tradiciju, legende i mitove koji se godinama unazad prenose sa kolena na koleno. Dugotran i složen proces izrade ćilima počinje snovanjem, gde tkalj umesto metra koristi isključivo svoje prste. Žena koja snove niti se nalazi u sredini. Ona nema metar, a ima vrlo važan zadatak da sve niti budu jednake dužine. Ako je kojim slučajem neka nit duža, onda ćemo imati veliki problem kod samog tkanja. U nastavku procesa snovanja važnu ulogu igra timski rad, gde je znanje, iskustvo, posvećenost i organizovanost tkalja od presudnog značaja za krajnji izgled ćilima. Ako pogledate sa ove strane, evo, ona provlači jednu nit s jedne, drugu nit sa druge strane i time zapravo u ovom trenutku radi zev koji će se pokazati kasnije na razboju. Ovde takođe imamo spajanje niti, po dve niti se zajedno spajaju i to služi za početak tkanja ćilima i takođe za otvaranje zeva. Pre početka izrade tkalje moraju da znaju veličinu ćilima koje prave, posle čega sledi brojanje niti. Pošto je vrlo teško da se broji ovako napamet, mi u datom trenutku zastajemo i brojimo na jedan tkački način da vidimo koliko smo niti izbrojamo. U 10 cm mi imamo 60 niti i to žena počinje odavde da broji. U ruci uzima, evo vidjet ćete na koji način, uzima po 3 niti koje spaja i tako 10 puta izbroji i dobije 30 niti. Kada su niti raspoređene, izbrojene i zavezane po utvrđenim pravilima, osnova se skida sa snovanja. Na razboju koji se sastoji od 2 vertikale i 2 horizontalna valjka, počinje izrada čuvenih pirotskih ćilima. Ono što je jako važno u ovom procesu proizvodnje, to je da se ove niti stave jedna pored druge. Nikako niti ne smiju da se prepliću ili da jedna preko druge bude, da bi moglo uopšte da se tka. U izradi pirotskih ćilima postoje tačna i jasna pravila. Tako u elaboratu stoji da u 1 santimetar po širini moraju da budu 6 do 7 niti osnove. Tkalja ručno broji niti i odvaja ih, posle čega sledi važan proces nitenja ili stvaranja zeva. Ovo je početak procesa nitenja, što je vrlo bitno za zev i za početak uopšte tkanja. Na početku odvajam 2 žice ili niti i vezujem zajedno. Te 2 niti daju kasnije čvrstinu, odnosno održavaju ivicu ćilima. Prva žica se gura, ona ide sa prednje strane. Drugu žicu vezujem i naizmenično tako do kraja. Ono što pirotskim ćilimima daje život i lepotu su raznolikost i bogatstvo ukrasa i detalja koji krase svaki ćilim. 2002. godine Pirot je zaštitio svoje tradicionalne šare i ornamente. Svaka šara ima svoju dimenziju, ima širinu, ima visinu. U ćilimarstvu, u pirotskom ćilimarstvu se tačno zna dimenzija šare i zna se kako se ona izrađuje. Šare koje se mogu naći na ćilimu su raznovrsne, a od kupca zavisi koliko će njegov ćilim biti bogat detaljima. U izradi šara takođe postoje tačna i jasna pravila utvrđena elaboratom. Ono što mi radimo to je da su originalne šare sa velikih ćilima autentično prenete na ovim malim primjercima ćilima
i totalno je nevažno da li je ćilim veliki ili mali, kada se to pogleda, šara koja je unutra stavljena, ona je iste dimenzije. Proces izrade ipak se ne završava u potpunosti na razboju. Finalni postupak je sečenje i dorada ćilima. S obzirom da je čuvena odlika pirotskih ćilima to da nemaju naličje, već dva identična lica, ćilim se u postupku dorade šiša sa obe strane kako bi se šare videle u punoj lepoti. Ovo je zadnji proces proizvodnje u ćilimarstvu i u pravljenju ćilima, a to je sečenje resa. Proces se završava stavljanjem etikete ili sertifikata, što kupcu ukazuje na to da je reč o pravom pirotskom ćilimu. U današnje vrijeme, kada nije retkost naići na lažne pirotske ćilime koje trgovci prave na brži i lakši način, dokaz autentičnosti je veoma bitan. Ako trgovci žele da brže žene tkalje proizvode pirotski ćilim, onda su oni vični da smisle različite načine, a jedan od njih je da umesto tankog i finog prediva urade osnovu koja će biti nekoliko puta deblja, također potku koja će biti deblja nego što je prepisano, nego što pirotski ćilim ima, i onda se ćilimi izrađuju brže. Međutim, takav ćilim nema umetničku vrednost, ne spada u pirotski ćilim, šare mogu ličiti na šare pirotskog ćilima, ali nemaju umetničku vrednost, nemaju zanatsku vrednost. U zanatskoj zadruzi Damsko srce tkalje se ne bave samo izradom novih, već i reparacijom starih ćilima. Ovi ćilimi su neretko stariji preko 100 godina, a ljudi koji ih donose žele da sačuvaju porodično blago koji su nasledili od svojih predaka. U zavisnosti od oštete, negde imamo osnovu na ćilimu, na starom ćilimu na kome se vrši reparacija, a negde uopšte nemamo. Znači, tkalja koja ovo može da uradi, ona mora da poznaje šare i tačno mora da zna proces tkanja, kako i na koji način se to radi. U ovom momentu sada, pošto nemamo osnove, ovde uopšte nema osnove, nestala je, stavljamo ovu osnovu koja će kasnije biti više ili manje pritegnuta da bi mogla ova ivica da se uradi. 95 šara i 122 ornamenta zaštićeni su elaboratom o pirotskim ćilimima. Simboli i značenja koje nose ćilimi su mnogobrojna, pa samim tim i legende i verovanja koje prate simbol grada Pirota. Jedna od najrasprostranjenijih šara pirotskog ćilima je i ova šara ovde, to su venci. Ali ne bilo koji venci, već slavski venci. Ovde ima puno malih cvetića upletenih u jednu kiticu cveća, koji se pletu zajedno i čine ovaj venac koji donosi vlasniku priznanja, nagrade i uspeh u svim životnim oblastima. Naredna šara koja je jako interesantna, to je šara po imenu bombe, i ta šara je odavnina namenjena svima, naročito muškarcima. Još kod rođenja muškog deteta, bake, mame i rodbina je ovu šaru naručivala za svoje dete, za unuke. Ovo je presek bombe i ova šara daje snagu i energiju muškarcima. Ova šara se zove džul i to je deo iz jednog ćilima koji se zove razbacani džulovi. Ovdje je prikazan jedan presek cveta. Šta je to što imamo u cvetu? Ne samo izgled, nego šta je to što cvet ima, od čega se sastoji, i naravno cvet ima tušnike, prašnike, ima semenčice za razmnožavanje i za opstanak. Ova šara se odnosi na čoveka, na njegovu lepotu, na lepotu duha i tela. I legenda kaže, vlasnici ovakvih ćilima prestaju prosto da stare. Mitovi i priče o pirotskim ćilimima godinama se prenose sa kolena na koleno. Posetom muzeja Ponišavlja u Pirotu bit ćete u prilici da vidite neke od najstarijih šara i ornamenata na ćilimima čiji je životni vek duži od 100 godina.
Sada ono što je izloženo kod nas, što dominira u ovoj gradskoj postavci, gradska je više nego seoska. Mislim, tu su pirotski ćilimi, znači, koji su stari preko 100 godina, uglavnom su izloženi takvi ćilimi. Jedan je od Hristićevih, on je u golemoj takozvanoj sobi, velikoj sobi, a ovi drugi nisu, mislim, tako da ima interesantnih ćilima, evo tu je jedan kraljevski Karađorđevića, dinastije Karađorđevića, i uglavnom su izloženi venci. Ima venci, na primjer, sa litijama na direcima, veoma redak ćilim, iz 908. godine. Onda imate još nekih tu, znači venci sa sovrama, onda stare dominiraju najstarije šara, kostenice, lavlje šape ili lavlje kosti. Znači, dominantno i to je prisutno ovde. I imamo pored toga i goblenski rad, na primjer lav, znači predstavljen na, to je znači ukrasni ćilim, na rešme, rađen znači na zidu. Ćilimarstvo se u Pirotu čuva od davnina i predstavlja specifičnost i bogatstvo ne samo ovog grada, nego i Srbije kao zemlje. Ipak, poslednjih godina, ovi kao i mnogi drugi stari zanati postali su sve manje zastupljeni, a potražnja za njihovim proizvodima sve niža. Da bi se tradicija očuvala, a proizvodnja jednog od najvećih srpskih brendova nastavila, o pirotskom ćilimarstvu se mora više pričati i znati, a ćilimi se više ceniti i kupovati.